Sabonani sesibuyile njalo le podcast yabantu siyabazi lilindile kade sebebuza abanye ukuthi kanti sikhona siyanga ndawo asibalekanga sasekukhona sazolethela ngokumnandi ngokuchazayo mina lami ibizo nginguJoyful Sibongo wakoNcube ngiphuma phansi lesigodini umzingwane district emzini waMangwane phela angihambe ngedwa hamba nomfana MC Mosha esigodini lingotshekeja phela yes lapho but so la adla lishuru ilaphana into ekhona abantu asebetshekeja kakhulu ngabantu bokuza sentiment yeah ice mint phela ice mint siyabona yangizama umuntu wasesigodini phela abantu basesigodini into lezazikho hayi lingotshekeja but uzonanzelela ukuthi wengane bhatakusini elitshekeja lapho edanki ngiyakhona abantu asebetshekeja abaningi ngabasuka khatshana kwenziwa yini ezinto leni esigodini ngathi lobu kahle kahle intele emathebelele nje ukuthi la kumele sizenzele khona silinda abanye abantu baze babuye bazosenzela baqede bafike bayenze ngcono kulathi sisabaleke nazo bachiya lamanje batshekisha ngoba they making money and they benefit lo lilapha libhizinisi ama podcast sizama podcast esikusha labo Doit khona la Madlela labo TK labo Tupia ngizoba kulihambile njengenja so kumele uqabele ixoxe lesidudulela esibisele mo but I was thinking but honestly speaking in a serious note ilizwe vele ukuthi lize libe right population actually contributes I think to our GDP la njalo thina singabuyela laba siyetshekeja njengokuthi nami maybe ngizama uvula uyi-talk shop ngagcina sengiqhatsha omunye economy yafu but why khona ngale bengakwenzi kwenza hayi bese comfortable at the time nenza sesijwayela ukukhala akaze ukuthi Zimbabwe sesaba njani which is why sometimes singavumi phela lamanje uthola ukuthi njengoba sithi ngabashuruki I'm trying to say to you uthi ngazi ubuyele wena already lapho ngiyatsheketsha khona sokulomuntu otsheketsha and that person usefake ingotsha engakuphandla ukuthi uzufike lapha ukuthi lo mphefumulo ungahamba khona bakwenza but I think sakuvumela ukuqalisa kwamele singavumeli uqalisa so kwamele bekuyale njalo abantu asiyale 99 ukuthi abantu bangazobalami la baphela but uqala laba khona bakuzami kulo I don't think so basihluleke I don't think so because even ngabuyela nje abasela ndaba ndoda abantu they've given up abantu abasela ndaba khangela nje izinto uzungwazi ungeni ukubulawa ucheck there's always cases ezigcina seziphume newsini about twakuvula rainbow lapha namelo uqasha abantu and then they will bus people from Harare igodini so ezinye izinto kukabili number 1 izinto lezi azifike ebantwini bakithi and then kusoqhashwa abantu singabazi secondly okunye even zingafika abantu bakithi have given up abanye not all told number ixowe liningi leseli give up to an extent ukuthi nxa sokuqhashwa lapha nxa bese abantu ababe from ngaphandle bengababona abantu bakithi you know what they start thinking vele abantu labathi kumele singazabaqhashi next time nxa sibebuya sabaqhashi ungahamba ngokwazana yes uqhatshana ngoba initiation vele bengekho there's something that we always say to nama South Africa something South Africans afuna ukusebenza it's not entirely true some do some don't but bese sigcina sisi umbrella into leya everyone doesn't want to work that's it so bakhona abantu bakithi abanye whereby it's not ukuthi abafuna ukusebenza khathesi abantu bakithi abekho kithi abantu bakithi abekho kithi they are outside so when you go kithi ntulongena abantu Jovi lezo besikhuluma le i-podcast yabantu MC Moshaba phansi khona lebheka 2 thina sithi step inkani iqolo sasejwane namhlanje lesinye isiqephe esihle kakhulu isiqephe semnandi kakhulu esiliphathelelo sona nje ubona nje omunye ochaya ezibomvu lamagogorosi yazajalisika sawazi ukuthi uphandla yini asasas into evandla manda ngo yani yakubona hey ugqoke kahle wonke ngiyabona uyafana nami ufuzile hayi ukuthi uthola umuntu segqoke 7 colors
7 colors uyashushota ngani ngenyoni lana flag yabona flag inenyoni shushota ngenyoni kuphela ukuthi kunamathize lenyoni be flag yase uphapi be flag yase ka uphepese what is style ngisukuba color blocking hayi ngeke ugqoke 7 colors man anti color blocking phela mina uma ngiyagqoka 7 colors ngimnyama vele yabona ngigqoke enyinto sengigqoke enyinto sengigqoke enyinto so iflag yasezimkhulu mnyama impela hayi mnyama hayi ithamadoda so indoda mele bemnyama indoda kumele bemnyama ibembi inuke ngokwesi3 lo njengempongo so yanuka lapho khona hayi mina ngenkunzi yokunuka ugeza ngeviki hayi kuyazenzakalela ngazizwa nje ukuthi ngeze ngiyageza kodwa bangazwanga ukugeza hayi angifuni ukufoster ma podcast amahle njengoba nje besitsho le podcast yabantu namhlanje sikhamba lenkunzi kaMaskandi esilayo namhlanje noma singazi ukuthi ungumculi noma cha ngoba sike saba le inye indoda lapha etweni King Creators yayithe yona abaculi babili nje kuphela so into esingaziyo ukuthi lo silayo namhlanje ngwe3 yini kumbe phela ke ngo2 kazangabali uzohlala kanjani ungamazi uDoit umumculi nawe uhlala kanjani ungamazi uDoit kuthiwa abaculi abayithuku phela eZimbabwe abaMaskandi uzinja lo King Creators udinga konke hayi phela umuntu nomuntu angithi uyakhuluma ukuthanda kwakhe kodwa nawe uyakwazi ukuthi hayi wayezidlalela hayi no iqinizile impela ngoba into wayiphinda sasathi episode leke encindeze ukuthi abaculi babili hayi ayikho lento etsho into kunabaculi abaningi ngoba baculayo seZimbabwe jikelele yonke abaculayo futhi kunabafana abaningi abaculayo right jahelize zethule kumphakathi lapha uzishithungu bani obuyapi kwendawo uhamba mina elami igama uDoit awonkomo isibongo endaweni yaseSushumane eCholocho iCholocho eziqhulwini zejwane lapho engikhulele khona engazalela khona ngakhulela khona ngafunda khona inkani futhi ngafunda khona futhi ngoba namanje lokhu umhlalo wakho isikolo ufunde ngapi lapha isikolo mina ngifunde kwaMazivisa Primary School from grade 1 ngathi grade 7 ngingaphindanga ukubambe futhi kona lo grade 1 to grade 7 ngaqeda lapho ngafunda kwaMavela form 1 up to form 4 ngingaphindanga Should wawuchaya yini isikolo wawuzenza ungaphindi hayi ndinama ball pen ngantshontsha ama ball pen uyabona into yakho ukuthi njalo so uthethela wayona uTholojo vele baqala udala manje masuthi uTholojo ukuthi indaba ade mfanisa sabukita lokho kuyipodcast interview kahle hayi nafana phela anti mina sengeke ngiyezwe izinto umapheza lawo so le 3 la manje dlula amadlula hayi amani ngizotaka le 3 phela eTholojo manje mapheza kule 3 tolela umalume nalabo babakho nalaseTholojo wayiqinisile ufana wayiqinisile alright so manje uyakhula laphana uqeda form 4 usuka nini eTholojo futhi usiyapha mina ngase ngisuka eTholojo laphana vele ngoba sisuka khona vele thina eTholojo singabantu abakhulele emakhaya sikhulele emakhaya futhi namagama lawo awuthi baby Valentine kuyinto esiqala ukuzibonela sesikhona lapha eGoli uyabona lokho vele kumele sikukhulume ngoba vele mina nami umuntu oyabe intombazana sithi baby kumiyabe bona nawe ukuthi kufana nomuntu othela amanzi emhlanje nedada igama elithi baby vele kalihlala umuntu nofana nawe so tshela ngakubiza baby vele ufana nokungithuka kumele kubize njani Doit oro Nkomo uyabona umethe ngathi Nkomo lapho uyabe emfakile impela endaweni uyabona ngasuka ke lapha mina ngaza eGoli nini ngo2007 alright mafike eGoli uyenzani ngaqala ukuhlala ngafuna umsebenzi ngasebenza kwenye indawo ngangisebenza khona lapho engathi ngifika khona emsebenzini ngiqala ukufika emsebenzini nje ukuthi iGoli yakungayaza ngithi nezinto yakungazazi thina sikhulile emakhaya ngishilo futhi wasekuqaleni nje uma ngifika kunese story ngathi ngifika mina eGoli la omunye umjida mina wangithengela ini ama cornflakes kuthiwa kuni lo ama wheat pigs hayi ama wheat pigs ngangingakwazi mina ukuthi kuyini okuyinto lokya mina ngitshela ukuthi ama biscuits umjida edubula ama wheat pigs edubula neCoca-Cola naye akakwazi uthi ugcwalisela eluma ngaphetha
uthi ufaka ini ufaka umfana egoli uzomfaka egoli njengoba singazi indawo kanti umjida vele nathi siphume endleleni sithenga izinto esingazaziyo nathi la boniswa mbani manje ukuthi kona nomunye umjida ositshela unano madoda lento lekadliwa eCoca-Cola ngocha kumele uthenge uchago likudle nathi ngesinkani sesizathi hayi bese vele sikwazi bese siqophe wena ukuthi vele uyakhuluma ngokuthanda ukukhuluma uyabona so kwaba njalo ke ngaba umuntu ke onjani ohlangana namagame njengoba umuntu wayeselokishini ethembisa 2011 sasesiqala ukufoma iqembu abafana bakaMzilikazi so5 yikho lapha oqala khona emusic vele ukumbe uthe ukhula vele kungumuntu ofisayo ukwenza music noma uqala usulapha ethembisa mina bengifisa vele ngoba nasesikolweni la ngangifunda khona sasine igroup yokugida okay beligida lapha nesikolo zena lezi ngoma zakhona lapha eGoli umjayivo lokuthi ukujayiva so vele uyabulala ngephansi iphansi lelinye lingajiphanga time gida kakhulu online okay iphansi lelinye lingajiphanga time uyabona so sigida khona ngathi ngifika la eGoli ngaba naso isifiso sinaleso ngoba ngazi ngagidele elinye iqembu umnye umama owayicula ingoma ezingathi zihambisana neplatform 1 oyihlala lapha nehostel eThembisa sehlanzeni umfazi kaNkomo zophuza bamazi ngidela noNkomo zophuza uyabona ngaqala khona lapho ngabona ukuthi hayi umajayiva sigida yonke imihlobo yokugida uyabona sigida sasesifuma ke iqembu lethu singabafana basekhaya manje nxa useZimbabwe wena njengoba manje anisizobuya lapha ngumuntu ochawa uMaskandi nxa useZimbabwe uMaskandi vele ubuwazi wena ngoba phela ungena uMaskandi hayi bengiwazi amaqembu afana ungane zoma ubheka umuzi ukhansela ama Soul Brothers ngikwazi ukuthi lokhana kuyizinto esidlalelayo emakhaya ngoba baba bethu bebesebenza la bezinjiva bekuthenga lokama cassette vele befika bekhuluma isiZulu ngani ngoba nami isiZulu vele mina ukusikhuluma time ngathi ngasema toilet esikolo uyawo isiZulu ngisikhuluma ngiyabe ngisizwe kobo baba so umesho esholosho ngithi marane impela nje esikolo ngazwakali ngelila abo marane impela ukaneza wesimixe osisiZulu kanti into esasiyazi ukuthi isiZulu ukuthi marane manje marane vele ba yabe inkinga kani okay sibele ethembisa abafana bakaMzilikazi ngabo bani abafana bakaMzilikazi lapha sasu5 uyimi usibane sinamandla ukabelo uNewman ufezile omnyama usibane nguye lo westudio yebo okay so iqaliswa ukuthi liqalisa vele lenza uMaskandi noma savele sihlala kuMaskandi thina ngoba ethembisa le besingamadoda sazinika isibini ngoba sathi siqala lento le ngakutshela into ongaba imfihlo ongazonda nanoma ubani ukuthi oMaskandi bonke jikelele abaseZimbabwe ithile saqala uMaskandi abafana bakaMzilikazi akuyona uthabathani kamawindi ngoba record before lina phela hayi before thina nini iphika ngani nini ngawuphi unyaka iphika ngani before lina libe khona la selikhona wena kithi ukwazi imphi album lana yane ngoma lethi sibuyale ngaphesheya yebo le yokuqala before le uyazi yona eqala yangani angisakhumbula kahle mina but into engiyaziyo ukuthi uMaskandi okakhulu eZimbabwe ngiqala ukubuzwa wavela ngabo Thabathani babuya ke abafana bakaMzilikazi ngibombuza kahle nimbuze kahle hayi bazazi thololo bona abalandeli bayazi ukuthi uMaskandi waqalwa ilipiqembu kodwa ke nangu uDoit la namhlanje ethi abafana bakaMzilikazi yibona abasungula uMaskandi emthokazi Maskandi ngathi phecelezi ngithi imthokazi Maskandi inspire mbani thina ngoba ngitshela ukuthi thina singabantu abahlala ethembisa lapha nakugcwele uMaskandi kakhulu gcwele uMaskandi kakhulu ngoba ngitshela ukuthi mina nami nje ngami ligida ngoma namanye ama group lapha ethembisa uyabo so saqala bona lapho saba nomfutho lwani ukuthi ayinolento lenathi madoda siqaleni sincedisana impela la sakhipha izimali sokuthi se record isidila kuqala sabona into yakho iyapusha noma babekhona abantu besileka bethi laba bazenza ubani kodwa kuyangimangaza manje ngoba sebegcwele ukhumbula uma usatsho abafana bakaMzilikazi
umuntu uneqembini yana ugqoka amarogo njengesalukazi bekusenziwini lokho angithi ngikutshela ukuthi mina nathanda ukuthi entertain abantu ngoba ngishomntwana lana oleleyo hayi what inspired you ukuthi wena ucula Maskandi were you inspired by umfazi omnyama nabantu abafana nabo Mgomeni because umuntu ayitshele in your appearance uthini umuntu ofaka eduku ugqoke njengesalukazi were you inspired by umfazi omnyama yebo abantu abafana nabona laba nabo Shewu oShewu lawa kade bekidela umtshengiseni but in terms of your sound ke ibe inspire ngobani sound ibeatikeni abafana bakaMzilikazi Mgomeni abantu uyiloshuni belikhamba la abantu kade sibalandela kakhulu sibona ukuthi ngcono nathi sinjani sivele sizama ukuthi singene kukhona lapho noma ngeke kuzokufana ngoba mina angithi nguDoit ngwaboNkomo naye la umuntu unesibongo sakhe uyabona so kodwa sizazama nathi khona lapha eceleni ukuthi sibone ukuthi singithatha iphi so first time Jofi lingena studio Doit kwaba njani njengomuntu oqala ukungena studio kodwa kanti kwakunguphi umnyaka kwakunzima u2011 kunzima istudio kahle akuyona into echiphile sungamuza umuntu efika nje ukandleli mina la umuzi semfika ngikhuluma hayi no mina ngumculi kanjani hayi akuchiphanga ngani ama computer abasiza abantu abaningi hayi futhi necomputer iyasiza lapha nestudio uthola umuntu izwi lakhe kungayisilo bakhona lapha nestudio ukuthi bekulolonge sungamuza umuntu ebuyehlala khona ayithi ngumculi ngiyabe ngihleka mina lapha mangibukela ukuthi hayi ukhohlisa abantu kanti waqinisa khonapho ngoba sesike saba labaculi ungabukhona sesike saba laye ngiyasho nje baningi abaculi ngibabona ngama CD uzumuntu sebukela abanye ku podcast yabantu wabonta lo azomculi icomputer baningi abantu belungisa icomputer abanye sebeke babuya ku podcast yabantu ndiboke noma bazabe kuye noma bakhona yini abasebenzisa icomputer aselula abantu abaculi Maskandi isikhathi esingazomagwala awungadlula igwala hayi ukuthi mina njani ngiyindoda lena ethanda kumela indaba zayo kumela phela ngokuqamba umuntu una phela ngeke ugadle ulinganisa into usuqeda lapho wena ubuye wasayivesi hayi uyazi ukuthi menzama ukuthini lapho ukuthi yabona kuma CDs amaningi unokuzwa check I'm now 73 ophela 73 ubotsheka 73 la uyazi ukuthi menzama ukuchazela ukuthi ama CDs abantu uma CDs yabaza abantu bekhuluma beqosha uthola umuntu ebonga engomeni yakhe ukuthi mina ngumculi kwasha kwacima kukanti thina mina neexperience eningi kakhulu ngomculo lo ngiyakwazi ukuthi emculweni ukanje la ama computer asebenza abasiza abantu uthola omunye umuntu ungashiyo futhi oculayo eculela icomputer bemculise la bejike ngale bemlolonge ethi sephumile ngaphandle la ngoba uyabekhuluma umuze sithi hayi mina ngumculi mina ngiyacula kanjani right first album 2011 18 slow yasithi bathina Abafana okay la isitsho lapho yayilama track amangaki yanama track awu12 kunabafana nabe sasinjani sibagudla kanti first album nje nathi zakhala Maskandi phela so gospel ukuthi senzafika ngicule Mbopitayi sendo ngisenze ingoma zokugadlana kuphela uMaskandi kuyakhuthazwana lapha kumele indoda imthethiswana ivuke sifaka amalahle kuphi overall uzabona na ukuthi bathini manje abaculi kanti ngithi ngifuna ukubuza futhi kwenze kahle wayibamba le ndaba is it all about ebunsizweni lo ngoba lokhu kuza into ebunsizwe Maskandi vele ukuculwa njalo kugcina ngapi ngoba sizwa sokuzwe kuthethiswe umuntu ezethethiswe lo mama yakhe hayi yabona kugcina ngapi lapha entweni yakho lo yabe ngasadlali uyabe ukuthatha ngenhliziyo kanti into yokudlala le lo yabe ethatha ngenhliziyo angeke ukuthi udlala njalo ukuthethiswa umunye umntwana ngisafuna ukuthi ngisho njalo lapha mina uma ngiyabe ngizibongela njengezami izibongo ngithi hayi no mina untombi zimqomile stage akuzibonge sithi ziyafika endlini iqale akuziqale phansi izibongo intombi namhlanje zaqomela ku podcast iqale phansi kusema kengas waiting mother Jojani morning say good morning Ankotole how are you how will come shoes and wamkhama washuza decree botsotsi zathu uyabona ngibe sengithi ngawuqopha umlando
ngasho ngathi kancane yoke ngifike ngasho ngathi ugijima kusho ukufika abafana bami nakho sengikhona ngikhulekile ekhaya uma ningavumi ngiyangena phela mina ngikhathalele kwethenjwa nikulisha yimini uDoit umfoka Nkomo uhluphe kwambulala kodwa bamzacisa ntombi zababhemi zimqomele stage zimbona nakho egqokisa uSute emhlophe emongezi zithi ziyafike zishaya futhi namazambane bona lapha yami ngasuke njani uyabuyezwa na ukuthi umuntu lo uyazidlalela kunomuntu ongathi ufike ufake endlini yakho kanti ingoma lezihlabela phela lidlulisa kwabanye ya lithethisa abantu hayi mina lawo wathintika kuze lezingoma ezithethisa abantu mina ngazi ngithethise umuntu hayi ikona ingoma lezi zokuthethisa ezinye bethethisa mina hayi lithethisa abantu hayi mina hayi uyakhumbula kule ngoma le ebesakhuluma ngayo kwangani kuthukwa uDJ yebo engathi lawe were you part of the project yakho mina kule eka yakhulunywa la ukuthi mina ngithuka umuntu ku album le laliyenzelwa banathi Lozija ethi thina Lozija sithuka umuntu ukhiqeda suku wakhuluma ngayo le indaba ngathi lawo part of the project yakho hayi ngikhatisa kulabo sibane lapho waqibizo lapho hayi uyabemfaka umkhaya uyabemfaka ukuthi uyancanywa ngoba uyancanywa hayi wayemfaka wawukhona in the making of the song kwakhulu ingoma kuyanga kabani lengoma okokuqala safuna isingathi sigadla kakhulu ngapha ku DJ hayi omkhulu hayi but uyayazi ingoma yakhona hayi angaze ngizwa ngiyazi mina vela ngaze kube nengoma ukuthi mina ngithuka umuntu hayi nakuphela ukuthi DJ muphi uthi mamela nangukuthi kule album le laligudla uyakwazi ukuthi thina sigudla njani sigudla ngengoma sigudli ngezibongo ukuthi sinizafika ngithi wena ubani wakho walala nobani wakho ubani wakho wenza kanje ubani wakho wenza kanje uthi kwa mama wakho wadla amazamba nami ngiyafuna hayi mina ngifika uma ngicula ngengoma ngifike ngicula ukuthi hayi uyabona ukuthi njengenye ingoma engike ngayicula ethi ngoba wena uyamjolela uthi yena engajoli kanjani ngoba ngowayejoli angithi lapha ukuthi into ongayifuni yenziwe kuwe ungayenzi nawe komunye umuntu khona phana yami ngizama ukugudla ngamanye amagama ukuthi hayi wena ngiyama ngagudla ngisuka nginjani ngigoqela nanomuntu owayesejolile nawe noma uyabe useceleni kona la singakuthinta leyo ngoma yami engiyishoyo isingakuthinta so lapho ongekho ojolile hayi kanti njengoba wena wafanisikhati webhayi uke waba le gitangoma lakho ufuna kulenza umama kumbe ngumama owayele gitangoma lakho abakuthathela yena such kwaba nomsindo obakhona akusihlebele wona lo msindo eqenjini lenu kuye kwaba le gitangoma ubufuna kulenza umama ngithi mina ngumama okadumenzi gitangoma hayi wazi wavuka angazi kwaba le commotion yabakhona nomunye umculi wakithi odumileyo kwangabe lokuzwana hayi ukuthi yena nguye wayegidela lelo gitangoma manje uyabona ukuthi singathi mina bekahle ngawule gitangoma lakho hayi kwakungelakhe ngicabanga ukuthi kwakungelakhe wona ubusi salithatha ufuna kulenza umama hayi ukuthi ngisalithatha ngifuna kulenza umama manje mana ke la asilungise la kwakule gitangoma la hayi ukuthi awami amagitangoma mina njani mina ngangidle ekhaya alright wena wahamba wakudla besibenze yini hayi phela uthola ukuthi umuntu laliyabe sithandaza wena wahamba wakudla yini esibenze indoda ngoba into le yavusa emunye umsindo omkhulu kakhulu unkomo wakwenza lo Nkomo sichazeleke ukuthi wena kwakwenze njani ukuthi uyengena kulesi isibaya zenye indoda hayi phela njengoba ngizwa ngithi untombi zimqomele stage yawona ngoba naye wayebonile igidangoma lapho ukoma isikhathi ligide stage hayi umuntu kanjani sathandana vele mina kudala uyabo engabe igidangoma angazi noma uyigida or kanjani hayi wena sathandana mina indaba yana ihluphe eseligidangoma hayi abantu baqala kuyinothisa bona phana seligidangoma ukanti mina live esathandana kudala undoda lo kulamaqiniso mina asitshele wona into ekhona ukuthi sesikhulumile already lo muntu lo la khona uyakwazi ngeliqinini ungazi ukuthi unobhoda ngoba igidangoma wena wagcina
wavuka kulezo mama yes uliphambanisa nasemsebenzini hayi engizofuna ukukhoza kanti ufuna iqembu mana ngibuza kwahamba njani mana ngibuza wena ngoba usemsebenzini show uchaza ukuthi wena abantu abasemsebenzini bona lawa kumele abethola amadoda alright kwahamba njani kwahamba hayi sasithandana kwasekuqaleni vele so why kwaze kwavuka umsindo yini yavusa umsindo kwenzakala akusilandisile khona umsindo mina akangwazi umsindo yena lo ukhuluma ngawo mina ngazi ukuthi umama sathandana nomama saba nomntwana nomama but why kwaba kolongazwani kwakho la lapha ayisebenza khona lo boss wakhe yini ayisixabanza lo boss wakhe kuyikuthi phela uyazi ukuthi mina nami ngithi angeke mvume ukufakela umbono umbono wena owakuxabanisa lo boss wakhe kuyini if wena lo muntu alizithandana lithu kumbe laselimbanga hayi angazi khona lapha hayi wena ngikwazi kwakho lale banga hayi mina ukuthi sasibangana ngazi mhlawumbe nawe ekhalela ukuthi gida ngoma lakhe mhlawumbe nawe ekhalela igida ngoma lakhe kodwa ukuthi mina naye sasibangane angazi so wena lawo wala lo muntu ungawasili bangani ngoba waliwa phela hayi wenzakala impela ukuthi uthola ukuthi mina sengithola amagama ngase ngigcona ukuthi uDoit wenza ukuthi uDoit wenza ngoba kuthiwa wenze uyabona ngoba uDoit sephazamisa igida ngoma lethu kukanti mina nalowo muntu wona okuzwa iboss yakhona hayi ngangisizwe inkulumo phela siyahamba sifike la sathi ngubani inkulumo zakho abantu baningi bentshele bethi hayi wena manje kuthiwa so wena so uyabona yena uboss wakuya wakuya inozokutshela kulo hayi umuntu osuphazamisa igida ngoma hayi kazange ngitshele mina kwabo wathunywa igwaza wathi agwaza akazongikhuza ngasento ugwaza wathunywa noma angazi ukuthi wathunywa ubani awulapho bombuya yena ugwaza wathi ugwaza nafu wathini ugwaza wafika wathi hayi no Doit la kuthi ngizokukhuza ntangu ukuthi njani wathi kuthiwe mbani uthunywa uMadabuda wayethunywa uMadabuda wena wayengena njani kulo nto angazi wathi no ntanga la kuthi ngizokukhuza wena ukuthi kuthawenza ukuthi ngase ngithi hayi no mfana ngithi uMadabuda bengumanager umathunywa kalampontshi angazi bazongisingithi mfana ngithi umathunywa kalampontshi umuntu kanjani akazibuyele yena wasebuya yini yabo kwaya vele kwakho kwasungasayenzi ngoba lo mama lo wayesenomntwana kwaba so kwaba njani ngoba bekusebenzisane la laba le confrontation yini wena lo boss wakhe hayi uboss ngoba mfowethu vele into yakho kuyaba into nje nale encane ukuthi abantu vele lina lodwa la khulumisana yini la khulumisana nomuntu hayi thina sakhulumisana impela sakhulumisana into ayinondoda uyazi so after ukwazi sekuyile ukuthi izinto so ukwazi sekuyile wahamba njani nokwazi awukwazi ngamtshela kuphela ukuthi hayi ndoda wena ngeke uthunywe wena mathunywa kalampontshi hamba batshela abantu ukuthi bona bezibuyele kimi babebuya babuya so lahlangana kuphi sahlangane yipho wona ubuya kwabuya mina kathi sihamba nobani mina kanthumele bro awuthumele so bathi befika kuyo le ndaba befika bathini hayi sazikhulumela nje nobafa kuphela sibonisana ngoba engobafa wakuthwanda ukuthi ukuthi hayi nobafa uyazi ukuthi into njengoba sobukanje sokumoshakala sesichithekile ngeke sabutheka so wena so indaba yayo ukuthi ukuphambanisa umsebenzi kuphela indaba yakho na uthi uphambanisa umsebenzi kuphela wagcina sisiba lo mntwana noma laqhubeka ngokudlelwana noma kwenzakalani angithi phela umuntu phela ningazali umntwana kuya ngokuya ligcine ningasazwana so lagcina lengasazwana umbona umphambanisa phela umyeka hayi wona ngobhofu uyadunga inkomo zabanye abantu uphambanisa umsebenzi abanye abantu umchiya ukuthi sehlukana bangazohloso yami naye kwasuhamba kwasongenela hayi ziningi vele izinto zakhona yabona so manje mina umuntu lana ongathandi ukuthi akhulunyelwe number 2 umuntu ongathandi ukuthi kanjani atshelwe mina vele kahle kahle ukutshelwa ngifuni utshela ukulawulwa into engathandiyo mina so wayesekulawula kunabanye abantu abasefuna ukulawula ukuthi nginje ngoDoit sengikwazi ukuthi kumele ngichayele imithetho uma ngihamba endaweni enje kumele ngihambe so uyabona uma ngihamba lendlela kumele ngihambe ngabe kubonisa into eziphilayo hayi mina kamboniswa bro hayi kamboniswa mina azibonela mina but umntwana sekhulile yebo uyamnakekela njengobaba uyamnakekela yes benza ukufanele ukwenza
Sure. Ulalele phela and ubukele. Yeah, akufanele abukele. So uyaconfirm wona ukuthi icala kwalenzayo usalimele namanje. Mina ngibona amacala amonke engawenzayo. Mangaki uzungu Ulabantu abangaki? Abantwana bakhona nginabantwana. Abangaki? Akusho ukuthi kuyadlula iwani. Ungayizwa sithi kuyadlula iwani. Kanti kulomuntu okwafihla abantwana. Hayi, uyazi ukuthi unomntwana eyiwani. Ngathi uyasola. Ngezi. Ngathi uyasola. Unomntwana eyiwani. Ulabantu abangaki? Phela mina futhi ucabanga ngisho. Usho? Yes. 100%. Hayi khona umunye mhlawumbe ungamazi. Mina abantwana nginabo. Bangaki? Angikho sure kodwa hayi akunampapa wazi abantwana bakhe bangaki? Angikho sure kodwa abantwana akulababa. Ukuthi abanye angithi wazi ukuthi thina nje oba sinje. But wena kule nkulumo phandle ethi wena empilweni yakho lokhe waba nguwe wathandana labantu ababili kuphela. Kuthi ukuthi laba abanye abantwana uhamba ubenza kuphela laba abantu ungathandani labo. Lapho ngichaza ukuthi uma ngithi mina emhlabeni ngathandana nabantu ababili, ngathandana nomuntu engaqala ukuthandana naye. Ngihlangqala ukungena endaweni zothanda. Nomuntu engithandana naye manje. Lokho ngisho ngakho ngani. Laba abangayi kanjani ngoba ngabantu wazofika isikhathi estage sokuthi wena ubamithise. Hayi ubazalisi kunephutha phela ukuthi okunya uyakunjani uyabulambili. Hayi khona ulapho uzozalisa uyabulambili kulomuntu walanda azozalisa one kick bra. Kuthi into lebele ijazi lisebenzisa. Hayi ijazi ngiyalisebenzisa. Kama umithisa njani uma umuntu ungathandani? Hayi angithi nabantwana abawuthumi. Hayi awuthe badlula. Babili. Usho? Obazi. Hayi ngisho nabo engibaziyo babili nabo. But wayongathi uphela wena ngathi le nkulumo engathi bakhona abanye phandle. Hayi nabantwana babili. Wayekitha Nkomo. Omunye. Ami khona umuntu. Manje ukubona unkosikazi empilweni noma sengathatha iring sengathatha. Wachata sibili wahlala lonke unkosikazi. Senhlala unkosikazi. Into zokujula lesizwazini. Hayi avela ngizange ngizenze. Lokuqonya stage sokwe. Hayi sengimdala manje nawe awusaqonya stage. Sengimdala manje nawe uyabona. Sengimdala. Abafana bakaMzilikazi. Alisekho le. Yephi? Asiliboni. Kambe uzahlala njani ungaliboni uma ukuthi unefoni enamakhamera nayo yonke into. Ugcine ngimkhipha idlala thize abafana bakaMzilikazi. Mhla wena ngo-MC kwakunini 2019 sekuba 2022 why into engambezele indaba le lockdown number 2 ustop kwestudio number 2 ingoma le nenye ingoma mina esatrenda namanje so angifuni ukuthi nginjani ngibambe emphakathini abantu into uma besayithanda kusamelanga ukuthi unjani ubavimbe ugcine wena usufika uyivimba ingoma abantu ivimba njani into emnandi. Yebo into phela ngitshela ukuthi akumelanga ukuthi uyivimbe soqhamuka nenye ingoma. Kunabanye abantu abakhiphela isinoma kanjani ukuthi umuntu noma ingoma yakhe uyabe yizwa ukuthi iya trend ebantwini. Uthola umuntu sefika sizoyiphazamisa sekhiphe ingoma. Ngoba abantu bayasuka sengasanaki la sebenaka lento yakho. Bazayikanja kuyinaka into mayinandi. Hayi. Don't you think ukuthi maybe iqembu la affectwa ukuthi lasuka lahlukana? Athi nasihlukana. Phela wena usasebenza noSibani abafana bakaMzilikazi. Vele khona lapho is uSibani still part of abafana bakaMzilikazi. Vele uyazi ukuthi uSibani waphuma nini? Siyavumelana uSibani waphuma abafana bakaMzilikazi. Yes, nokabe and uthe ephumile waphumelela kakhulu uSibani. Waba le studio, waba le motor ebendi, waba la graphics nje into eziningi. But wena manje sangasakuboni njengoDoit. Mana ngakutshele lapho sikhiphi isidile ethi bathini abafana sasonke ne la keep ingoma hlehlani bafana elithi lina focus kodwa lose focus lahlukana mana ke kodwa lapha ne sathi sonke si5 labe lose focus si5 siphelele then laba abanye baphuma amaqembu kwasala ke thina so2 lobani wasala lobani noNyumeni laba abanye bekhitshwa yini. Hayi phela umuzi ungaba mkhulu angeke sibhonge inkunzi zi5 emzini. Yiko phela ngibuza ukuthi indaba laba abaphumayo
badlondlobala impela ngubani omunye odlondlobeleleyo angikhuluma ngosibani usibane phela ubani hayi asime So wena- hayi lokabe Mzilikazi ungezi asitheleni phansi hayi ndoda lapha kuzokhuluma amaqiniso usibani wadlondlobala yeah siyakuvuma kulo yes wena kungani ungasadlondlobalanga lo hayi phela imini kayilingani imini kayilingani lokabelo wadlondlobala wadlondlobala ukhepina wadlondlobala yiko sithi imini kayilingani njalo futhi nesakho isikhathi yabona umuntu ukuze ungabi nomona ukuze ungagcini kusasa futhi abantu sebekukhuluma kumele ukwazi ukuthi uvume alicabangi lini ukuthi if lali ngahlukananga lalizodlondlobala liye group liqhubeke sasingeke silunge indaba sasingeke silunge utshela ukuthi vele angeke bebe khona president abangako 5 endaweni so ukuthi kukhona yini omunye wayesekubusa abanye kwagcina kungazwani hayi thina vele uyabona sathi sihlukana asizange sike sixabane omunye wathi hayi noma doda mina njengoba kunje awuthi ngenze kanje ngoba namanje siyabizana sakhona ukuthi sibizane ezingomeni thola ukuthi umuntu angibize ku album kodwa nje angeke ukukhulume ngomuntu president ngeke babuse inkunzi ngezibhonge isibani sisodwa ngongela okwenza ukuthi enye icini ikhishwa ukuthi khona yabe sihlabe yini hayi kukhona phela ukuthi uyabona imali ukuthi njengomuzi umuzi imali yakhe lingabantwana bomuntu oyedwa lokho kwenye yakuzwa asikhulume ngani lina ukuthi kwenzakalani anti manje unikeze example lina kwenzakalani ukuthi manje lize lithi abanye baphume kanje abanye baphume kanje what happened uyabona njengoba ngotshela ukuthi sasu5 ne lapha uKB wayedlala isiginci yes alide nosibane belide thina sibe sibheke yes so khona lapho kuyaxaka ukuthi into lingathi liyenza so libaningi uthola ukuthi nami nginje zabe sengifuna ukuthi ngifake umbono noba nafaka umbono yabo so sasisibona ukuthi hayi noma dothi makuthi siloku challenge so singagcina lento legcina sisenza sigcine sesingathi siyaxabana so omunye nomunye kanjani oyabe kwanisa yena engabona ukuthi aphuma umuzi wakhe azibele la ayenzo kwakhe nomunye aphuma umuzi wakhe azibele la ayenzo kwakhe mbani wabe yala le decision nalesi sayikhuluma nje sisonke sihleli then kwavunyelwana usibani waphuma umuzi wakhe ukabelo waphuma umuzi wakhe ufezela waphuma umuzi wakhe kuyi3 sasala ke thina so2 so lina lisala lengu2 lisabizwa ngabafana bakaMzilikazi also selibizwa ngamagama wenu abafana bakaMzilikazi so yiyo manje ngasitha abafana bakaMzilikazi sitsho lina lengu2 yes labana abanye vele abangena indaba hayi bangena kwesinsikhathi uma ukuthi vele ngoba vele uma ukuthi ezoqambu ezokhuluma ngoMaskandi la uzafika vele ehlaqala ukuthi hayi mina ngaqala kanje abafana bakaMzilikazi so nanga abafana bakaMzilikazi kulokabelo Mzilikazi lingabafana bakakabelo libuya njani ibizo hayi okunye phela nawe uyawubona ukuthi hayi uyabona ngikhuluma ikhiphume egcekeni unduna laphana yena unduna la wasokabelo unduna thina simbiza ngonduna awukabele uright naye ukabela amazi isibuza uright naye azibiza uright naye azibiza ngaleyo nto ozibiza ngayo kodwa so unduna ngoba naye zamuntu akhulise umuzi unduna mina phela beyithi njoba yena ngukabelo Mzilikazi kuthi indlela ngabafana bakhe hayi asobafana bakhe thina nawe uyakwazi lokho ingakho ubona uma esayenza imisebenzi estudio sakhe esiya record kangishiyi phandle mina ngoba yimi emenzela ama backings vele ngomenzela ama backings yebo akangishiyi phandle mina ngoba uyakwazi ukuthi umuntu uyabona mina nesandla esiningi kakhulu la uMaskandi uyabona hayi so sikubonile vele kakhulu wena Jofi ungumuntu ongathi wena maybe singathi uyathwasisa kakhulu ngoba ngicabanga ukuthi kulabantu abafana labo Osgodo amachwana amahle Osgodo bonke labaphuma kuwe uMasambuka baphuma kuwe ogwaza somculi khona ufana ukuthi ngogwaza impofu yes labo bantu futhi abanye baningi ama VIP ngaba kwenza njani ngoba ukuthi like isigopho mama leaders amachwana amahle ukuthi mina may soul rest in peace kwenza njani lokwana uyakwazi ukuthi kuzokuphuma abantu befike benzi kahle impela phandle uyazi ukuthi mina umuntu onjani mina umuntu lwana kahle ovumayo uma ukuthi lapha ngisehluleka ngiyasho ukuthi ngiyehluleka la yabo njalo futhi abantu mina bayangithandelana ukuthi mina umuntu lwana okhululekileyo mina so umuntu lwana onzima kakhulu but how do you nurture these people ngoba nje ukuthi wona ngathi vele uyathwasisa kuMaskandi because baningi like sesibaqambile abaphuma kuwe lapha esandleni sakho and benzi kahle kakhulu ngaphandle lapha
into ukwenza njani lokho kuyikuthi mina uyabona manje sebenza nomuntu e-studio ngiyakwazi ukuthi ngimtshele ukuthi yaba invite kumbe bazibuyela hayi bazibuyela befike bethini befike bethi hayi no but njengoba sinokubona la emculweni sicela ukuthi nawe sisizane la ubasize ngani wena kakhulu mina ngisiza kula ma-backings nokuthi umuntu uma ukuthi ecula ngikwazi ukuthi ngiyamtshela ukuthi ayi no mfowethu lapha asilungise lapha so ngathi uyaproducer asilungise lapha asilungise la uthola ukuthi umuntu wakhona naye futhi angaze ngithola ukuthi uma ngisebenza nomuntu oludlangudlango lana umuntu onenkani hayi abantu bakhona bayalalela ingakho uthola ukuthi into yakho ihambe njani iye phambili uthola umuntu wakhona futhi sedumile uyabona awucabanga ukuthi maybe kumele you must look into ukuproducer ngoba ungathi ulalelene likhona ukuthi isandla sakho abantu abaphumisa lesakho ngabantu abasuka benzi kahle awucabanga ukuthi maybe kuze kufike la maybe ufana labo sibani labo kabelo bonaba la uqina usuproducer wena self nginokucabanga kodwa ngiphinde ngithi ukuthi umuntu omnyama angeke umthembe umuntu yathi umsizile kusazi ukuthola ukuthi umuntu akona sekuthuka hayi but ayithi umsebenzi uba uproducer ungeke ngaze ukuthethise angithi but wena ukwazi umsebenzi ngiyenzile ngaqeda ngizawami contributing because ngicabanga ukuthi maybe lawa as an artist mawukhula so kumele look into now usengikhulile so le gang entsha ikhula ibuya nje konke okwenzayo ngabantu sengiqala ke manje ukuproducer khona nginokucabanga kodwa inkinga ngithi isimo sakhona bese sisala isimo ngike ngabuza lapha ngathi mina lizibiza abafana bakaMzilikazi lapho yanjani leli gama sazibiza abafana bakaMzilikazi ngoba sasichaza ukuthi singabafana bamaNdebele lazama differentiate ukuthi sizame ngoba kunabantu abaningi abangakwazi ukwehlukanisa isiZulu nesindebele so sasizama ikakhulu ithembisa ngoba ngitshela ukuthi nasithembisa nalathi ehlala bona kade kunamazulu kakhulu eVusmuzi indawo lana binamazulu so besizama ukuthi sizama ukuhlukanisela abantu ukuthi hayi thina sikhuluma isindebele asikhuluma isiZulu noma bewulalela umculo wethu bengakuqhathanisi nowabo uyabo bethatha ukuthi thina ngokwethu okwangani abafana bakaMzilikazi so would you say you all inspired to create ehlabeni Maskandi yes ngoba wena kulesikhathi whereby take us through your journey uhlabelani vele wena because usuku wabonakala urecord isplash yes urecord irumba odisco bonaba uculani vele wena mina umculi kahle yini ucula lento le umculi le mina yacula nanoma yini so kwenze njani ukuthi uzubona ngaso lamadlala la amanye ngaso ezinye ingoma lapha take us through that journey what made you uqinisa explore ukuthi ngenzame la khona lokho kwahamba njani uyazi first uqala ucabanga ukuthi kwakuyi disco isplash kwenza what happened uyazi ukuthi lapha na ngicabanga ukuthi yakho konke Christmas sasihleli sinamagenge ethembisa lapha siziporakele yabo siporakele vele sithukuthezwe yazi khisimuzi lapha eGoli man achazi nje asekhaya ukuthi sirawunda skita sirawunda okay sasuka sinamagenge lapha safika kanjani sahlala e-studio ngumfana uthi wasamtha sathi nondoda uyazi ukuthi nginenye into manje lapha ekhanda la emfikela la ungidlalele show undoda lana wayidlala la nto le sayenza same day sayiqeda ingoma yakho ingoma la ngabe ngiqala ngayithumelela abantu ngaphuka uthumela nje abantu ngithi hayi awuzwele into le ukuthi inenjani la angeza abantu bejabulela kakhulu bethi hayi nondoda le nto le right kakhulu le akukusenzela i-album ngayenza impela i-album i-album yakho nayithi remember me wasebenzela kubani kuleyo album lapha i-album leyangisebenze noThuli noMadlela okay uMadlela bona wangena as i-producer kumbe la kule ngoma lapha uMadlela wangena as i-producer wangena kwenye ingoma la esacula khona naye uThuli ke uThuli sasincintisana kuma backings abuye futhi naye kwaba nenye ingoma esiyenza sonke manje wasusuka wena was it the first and last album isplash wayenza hayi ikhona ingoma engikhiphile futhi manje ithini ingoma yakho ethi uyamangaza uyisebenze nobani kule ngoma le ngoma ngisebenze ngiyi-1 okay but compared to iMaskandi what would you say abantwana bakuwelcome kakhulu kukho kakhulu wabakhwabithe kakhulu ngawe was it uMaskandi or is it isplash lapho ngathi response yakona ingethusile la wena ubona kwakho to be fair on yourself ukuthi okay noma ngaqhathanisa ngithi yebo na ngiyakucula isplash but
engakubona kumaskandi kwakukhulu ukudlula ukusplash komputer hayi yebona mina vele ngigcile kakhulu ngapi kumaskandi kodwa isplash ngathi ngiyenza yangenza izimanga market lapho because abantu awuhlabeleli wena uhlabelela ababukeli lapho uqiniseka umaskandi ngawucula impela kodwa uyabona ku splash ngenza kahle kakhulu ngoba ngathi ngikhiphilile kuzani isidile engathengisa ngathengisa kakhulu afuqamba amanga umaskandi kungathengisa kakhulu umaskandi kuyathengiseka umaskandi angijabula ukuthi futhi sibaningi mangathengiseka ama album umaskandi esenginawo umaskandi ngicabanga ukuthi awu5 then splash eyokuqala uthe kwakuyiphi album bathini labafana sasise sonke lapho wabuyethi hlehlani bafana wabuya elithi ungubaba onjani oswethu la osino human yes hayi lapho ngangisasenosibane la okay ubaba onjani nganosibane then usizi sasesiNonyumeni usibane la sephumile okay sasiNonyumeni then sabuya nale ethi qaphela yokugcina sigcine ngaleni ngoma ethi Jerusalem uyele ngoma lethi Jerusalem uyayazi yenza kakhulu namanje mambe don't you think ukuthi maybe gospel does better than ezinye lezi zokugala lapho ngoba abantu bayithanda into nokuthula phakathi mayili kwenzelana usuku ligala hayi mina kangaze ngigadle umuntu ngoba ngihlangagadla umuntu kuyozwakala impela kuyabe kuchisa impela ngoba ngiyabe ngigadle ukuthi ngiyagadla ngihlangagadla umuntu nayagadla ngoba ngiyazethemba ngiyakwazi ukuthi futhi la ngona la kodwa ukazi ugadla hayi ngoba kunamuntu yakhe ngigadla uzithemba njani ungazi ugadla angiyazazi endaweni zami phela ukuthi umuntu ugadla njani mina yazazi zami induku ezami yazazi ngiyazithemba futhi ukuthi akukabi nomuntu wakhe ngigadle ngimuza ukuthi ayilo umpressile impela kwafuqeleka ukuthi erumbeni lapha umuntu engalokuzana nomxolisi yini what happened kukwenzeka la umxolisi out of Maskandi splash uyowela kuchova ukuthi yiko ngitshela ukuthi lento ungiculi le mina kahle akunanto engehlulayo ngoba nomlungu ngazi ngacula nenye ingoma nomlungu ngathi sa house so before sifike kule umlungu asiqali lapho kule kuroom umxolisi wangibiza wathi no bafo ngicela ukuthi sinjani uzongisiza la kuma backings ngezwe kuyavuma impela naye ngase ngimbiza uMaskandi ngezwe naye kuyavuma uyabo ukuthi vele kahle umuntu vele ukwazi umuntu sithi umculi kumele sike sikubone ucula kuma genre amanye namhlanje nje ukuthi ngikhuluma isilungu napho sesisiphuma genre so usitophe ngapi lesi anamasaje isilungu lesi siyaphuma yabo nje namhlanje asolanga lesilungu kodwa nasi sisiphumile uyabo so mina kanjani ngiyacula nje yonke into umuntu engangibiza nje noma ngawuphi umculo mina noma kungathiwa ucula ireggae la engangibiza nje noma kungathiwa ucula lezi zokurapha lezi engibiza umuntu yakuchaya vele oma 60 bash hayi angihluleka akahlula lutho Jesu ulive usingasichayela urapha dudu madolo kanyoko anthuki wena nthuki uthando awuphinde asizwa man man qala phansi ukhuphulizwi kancane eshe igama ngoDoit uyangizwa ukuthi yabuza manje ngoba ntombi ngafa mhlamba kanyoko kekelekeka kontombi angaqoma inyamazana thina sikhona silikihle masendeso ngalapho gazi lofanele isale singena khwibi ileli sojana kade uhlase noNoros maqeda ufaka izinyo ubeka endaweni yakho uyalizwa ukuthi so ingoma ekona le vele hayi livesi nje ngihlanganisa freestyle kuthiwa freestyle so let's ngesabafana balile abanye abafana especially ama 2000 barepe ngona ukuchila umongezi angibathola ola sikuba bathola abadingi bagcwele so uchili isiphiwo laso manje isiphiwo leso wena ungathi selfish angikho selfish konje selfish uthengisa inhlanzi senza gcina sengikhuluma so wena isiphiwo laso share labanye abantu ngiyakufisa khona lokho ukuthi ngikushare nabanye abantu kodwa abantu bakhona ngibabone ngiyakufona olaleleyo nanga umuntu lapha imzwile echaya kuyi 3 bars abafana bafuna ukurapper uzana libhali umabhali
Right. Wabonakala wona Doit. Ulekiwa. Oludobheka kikiwa. Akulakiwa beletho. Umecholocho baba wakho. Olufane kule nekiwa. Kiwa lelana. Ngubani kiwa? Ngubani bizona? Uthiwa nguDebbie Swenapeli libhunu. Swenapeli. Yena. Aso umuntu omhlakulele ngadini yakhe. Hayi, mina kazi ngisebenze bra. Ngagcina kona lapho umuntu engithengela kona lokho kuthiwa kuyina ama Wheatbix ne Coca-Cola. Baba usebenza? Hayi akazi. Uphila ngani? Ngiyaphila nje. Njani? Mpho kuphila nje mina ngiyaphefumula. Mpho kuphefumula ivoice lapha. Hayi khululeka nangaze ngikwenze lokho ngoba ngikwenze vele. Uyabona? So umlungu lana kuhamba njani? Umlungu lana wabona omunye usisi osebenzela ubani umngani wakhe. Sithi umlungu lana unomngani njengoba balungu ne. So kunomunye usisi wasekhaya omsebenzelayo. So la sisi lana wayifaka ingoma yami ku status. Uyabo? Wayibo. So umlungu lana waseyibona wasisithi njengoba wabona unangqoke njani. Hayi boza phela yabo. So umlungu wasesithini ebona ukuthi umuntu ugqoke kahle uthi umlungu uyabona ukamile futhi ugqoke ini into ehloniphekayo amavukuvuku. Hayi uyabona. So umlungu lana wasechazwa yilokho ukuthi I know uthi umlungu ngathi njani. Kule code. Wasecela sithi I know ngicela ukuthi ungisendele ingoma leyo wasemsendela nengoma ethi Jerusalem. Uyabo? Umlungu la waselale wasesithi I know mina nami ngiyakwazi ukucula. So ngicela ukuthi unhlanze noChomlo. Uyakwazi ukucula ukuthi. Awuyabulala Lwana ukuculela umlungu lana uculela without i-studio la ungekho studio uzulu is it a record artist play recorder hayi yena wathi yena ucula nje emasontweni live so ucula nje emasontweni live so lapho udlalele umuntu ongaculiyo so yena wasechazwa yini yikubhatha ama headlines phela nothi ama journalist ukuthi wena kanti wabona Kwawule story ezazibhaliwe hayi awukazifakela hayi usithi wena Doit records with the top South African artist hayi bamlungu lana kacula akuthi phela amaphepha nabo abadinga ukuthi benjani bethengise uyafakela hayi Nkomo kakhuluma ubra kakhuluma so umlungu lana wasenjani besasendabeni lapho wase sithi I know ngicela ukuthi unhlase nani ne boyfriend le i-boyfriend yaqhamuka wona umboyfriend Usihlala boyfriend yakhe hayi igama lami ngumboyfriend ngiyatshintsha phela amagama anti amagama boyfriend ngaba mina boyfriend kanimba okay alright uyabona so umlungu la sasesihlangana nalo mlungu asesifika nje umlungu wakho na vele endlini yakhe unayo yonke into ama-keyboard uyakwazi udlala ama-keyboard uyakwazi udlala isigingci uyabo njengonto ezisonto safika sahlala nje wasesithi I know wadlala i-keyboard asesithi mina ngicela ukuthi sike serious ingoma le so ayilokhuza ngase ngithi wasesithi I know njengoba njani wena nesibhunu ungasazi isilungu ngiyasazi mina ngagcina form 4 kodwa nyabe ngathanda ukuthi ngisikhulume uyabo so sasesinjani sahlanganisa lapho sasuka ke nomlungu lwana wasesithi no wena ngicela ukuthi wenze ibeat wenze ingoma ozocula ngelanguage yakho then ubusungitshela mina ukuthi ithi then bese faka yena wasecula ke nesibhunu yena wasecula ngesibhunu mina ngase ngicula ngani nesintu sakithi ngoba lapha sayicula siwufuli yangoma uSanta umfana omndebele noAndile lawe lomlungu nami nomlungu bayamukela njani ingoma khona ngale side labelungu hayi ingoma bayithanda impela bayithanda ngoba ubenokumsendela nama videos thola ukuthi uyadlala esontweni labo bayidlala uyabona bayijabulela kakhulu alikaze liperforme lonke let's say maybe live show hayi asikazi ngoba yena okwamanje umuntu oseBloemfontein okay useBloemfontein ufundisela khona eBloemfontein manje ngiyafikela ngane eBloemfontein mina ngingasatholotho uyabo imculo yokufikisa eBloemfontein lizwe ngolana nxa uthanda into yakho uyahamba usungahamba la phetsheya uzotsho konani ukuhamba lokho uthanda ukuhamba right Doit umuntu wena oke wakhidelwa ngomunye umuntu oseyisikhulu esinzima kakhulu engathi mangathi mina ngimlinganisa ngithi maybe uObama wejwane kumbe iankolo yejwane yeah uMV Magogoni wakwaba lekitha ngoma la hayi wayenjani umuntu esihamba sonke nje masemcimbini ehamba nami uzwa njani njengendoda enjani engikhonzileyo umuntu wakithi hayi umuntu wakithi fanele usebenzeni lonke lapha uzwa njani wena ukuthi wawusebenza lo muntu manje olezikhwama ezingasakwani imali yakhe
kuyajabulisa khona lokho ukuthi abantu bephumele yiko ngitshelile kwaseqala ukuthi mina nginenhlanhla leyo ukuthi uyabona abantu engisebenza nabo bephumelele uyabo ukusho ukuthi uNkulunkulu nami ungidalele khona lokho ngingabi nomona ke mina sengizibona sengasaphumelelanga mina sengiqala ukukhubhana nalabo bantu uyabo sengiqala ukubabeka amabala ulokufinyelela kuye yini uzama ukuthi maybe ucela usizo ngezomculo khona practice lapha hayi angazi Sixoxa nje kuphela sixoxa. Hayi umuntu angithi yena kumele kube nguye uthatha isinqumo sokuthi hayi but umuntu ofuna usizwa nje nguye. Mina uyazi ukuthi mina ngubhuti onjani. Umbhudilwana ongathandi ukuthi ngicele ebantwini. Uma ngihlupheka ngazitshela ukuthi uma ukuthi ngihlupheka angihlupheke nginjalo. Kodwa wena uludinga usizo na especially kwezomculo. Usizo ngiyalidinga impela. Usizo kakhulu futhi. Ikakhulu kuma endabeni zezimali sponsorship namhlanje ngitshela ukuthi silungane sikhuluma entweni sikhulume ethuwa ngoba njengoba sithi njengoba manje wena album ugcina uyikhipha ngo2019 so uzo2022 manje yaphela hayi angeka phela ungayikhipha kukhona ukuphekwayo kukhona ukuphekwayo Maskandi idlalati yes lithini idlalati selilesihloko hayi likabe lesihloko isihloko sasokhetha so ukukhanyelela ukuthi lidlalati lezophuma nini November yes uzolontsha lapha eSouth Africa ayambona ulontsha kuphi ngiyacabanga ukuthi uma kungabe kuhambe kahle mhlambe ekhaya ngoba la into zakhona ngathi ahlalisa kahle awuzizwa comfortable ngizizwa comfortable umuntu ozwayo mina umuntu ozwayo so plan ukuthi maybe uphindele emuva umuntu nje oplana kona lokho ukuthi uma kungabe kuhambe kahle ngiyafisa ukuthi ngilontshe ekhaya so why ngokuthe wena isplash ngathi sayenza kahle or even ungabheka khona lapho uside le gospel but ubonakala usibuyela kuMaskandi futhi uMaskandi ukuthi ngiyawuthanda mina le nto la ngiyithanda le nto lana yoMaskandi la ngiyithanda le nto lana yoMaskandi ngoba abantu abaningi bangazile kona pha ukuthi uDoit kanjani bangazile kona pha so angifuni ukubachiya bebodwa abantu bese sithi lwana wasibalekela wasifaka endaweni yakhe maqeda wasibalekela ngoba ubona kunabafana abaningi abacula futhi Maskandi so angifuni ukuthi abantu nami bachiye kona pha ngizaloku ncenga nabo kuyaze kulunge ule management yes uphethe ngoba uBeven uGolide Chuma siyabona lapha ukufaka umculo wakho endaweni eziningi umabona ukuthi lapha umuntu osu registered yini lenhlanganiso ezifana labo zimuro umculo wakho wami uregistered uyawuhambela njalo emsakazweni ngiyahambela futhi emsakazweni usuke wadlalwa ngapi emisakazweni esiyaziyo eZimbabwe khulumani FM Radio Zimbabwe nalana enkulu nje phethe ubhudulana oMaspects nalo umsakazo lo setown phaka lapha Skits Metro FM ngicabanga ukuthi yonke lana iyangazi nabomjokojoko bangazi khona kule nkulumo ukuthi lina ukuthi imculo yeni izidlalo kumele lize kube le envelope ebrown mina ke kangikwenzi lokho mina uyazi kunye angazi ukuthi njani mina okunye ngingathi mhlambe inhlanhla mina kuyefana yazi nakhona lapha ama interviews engiyake ngiwenze KZN TV uSoto TV yes KZN TV hayi ngathi nihleli ngafonelwa kwathi hayi ndoda cela ukuthi uze la nelanga elingaka yes uyabona ngagijima impela nami ngithola usizo ngagijima ngathi ayila akweni indawo engayeka le lithuba elinye impela eliyinqasiveli ungeke uzuphinde uthole ngagijima ngakhona ngafika ngayenza interview even akuSoweto TV ngafonela manje kuSoweto TV kungcono ngani ngoba umjida wakhona usebenza kuThembisa FM so besazana from eThembisa ngoba benokungifaka nasemicimbini mase sithi no ndoda lapha kune space la ngicela ukuthi ugijima wona ilanga lingakufike la uzoyenza interview ngahamba impela ngayenza ubona njani umthwakazi Maskandi pheze ngoba ngathi mina lahle la ufaka lena ngendlela ukuthi la ubiza ukuthi umthwakazi Maskandi ubona njani umthwakazi Maskandi ngalesi since waqala umculo okhulayo umculo ocabanga ukuthi maybe kolapho usasilela khona ngoba ungathi lalingene ngomlilo onzima kakhulu but kulezi insuku kwehlile kwenzala uyazi ukuthi kodwa ke isimanga ukuthi lathi liqala ngicabanga ukuthi amaqembu ayamalutshwana kwawulaba ngikhumbula
omehlo kaZulu babuya labo zinja from sekunkanyezi zezulu babuya bathi ngobani baningi okabelo abuya abacula abaningi nje okhaya bacula besabaningi uyazi ukuthi wangena ngamandla umculo kodwa kwamanje angazi ukuthi wena nginjenje mangathi kambe lontsha isithi ungabagcwalisa yini abantu hayi angeke ubagcwalisa uyabona kwasekuqaleni sibagcwalisa abantu why ngikho phela ngithi ngoba egcwala sasihambelana sizwana futhi sokugcola abantu ngongagcola abalandeli hayi abalandeli babegcwala ngoba nami ngangakwazi ukuthi uyenze umcimbi nema abantu izihlobo nabangani so manje uthi lalizwana yebo kuthi khona lapho kwaphambaniseka yebo kukhona lapho kwaphazamiseka khona ukuthi uyathi usenza umcimbi ufana nokuthi mina ngithi senza umcimbi so uthola ukuthi bebe khona abanye abantu abatshela ukuthi lingayi ngale leni emcimbini la ngoba sengabalandeli kumbe ngamanye amaqembu sekukhona kithi kona lokho yikho okunye uthola ukuthi thina usibona sinje abanye sihlehlele emuva ngoba into enokukhuluma siyithandi uyabona so usunga give up igift yakho ngokuthi abanye abantu bayakhuluma hayi phela umuntu uma wena upheka isitshebo yena sefike efaka isawude eliningi uyabe echaza ukuthi yini lonke phela umsebenzi wakho bethayo uma if you are good akuke amboni ukho stop but hayi ukuthi singabantu abanye abantu sinenhliziyo ezingafani thina mina kahle ngesingami mina vela angisho umuntu lana umsindo mina umuntu nje lana ujala ukuthi uhlale but usulama adlala 5 would you say the support that you've been getting it's enough abantu bakithi bawo support umculo wakithi ngahle ngithi mina ngithi abantu bakithi Maskandi bawo support bakhona abawusupportayo kakhulu bakhona abangawusupportiyo abangasupportiyo bathi indaba bayatsho noma izoyelingazi ukuthi why bengawusupportiyo hayi abakhulumi uthola ukuthi umuntu vele uyabe engawuthandi yena vele kwasefu Maskandi uyabe engawuthandi but umuntu elekela belithengisa phela even impahla zeni t-shirt lokhu nalokhu wathini yini yastopena lento le hey hayi umculelo kunzima uyabona umculelo kunzima mongeni yini nje kunzima la kunama challenges amanye amaningi kakhulu ukuthi uyagcina nawe usuzibona sekusithiyekela lento uphinde kube nento ethi hayi noma na uthi ngicule mina ngoba vele njani isipili ama challenges ukuzenzela kumbe ama challenges ase vele akumaskandi kuphela o ayatholakala nakweminye imiculo atholakala nakweminye imiculo ngoba lamanje naserumbeni vele nakwazi ukuthi nawo bakhona abanye abantu vele abakhalayo yeah but I think irumba is it easy to be fair iye ngathi singabiza tote theater abangugcwala yeah irumba manje iphezulu impela iphezulu lihlwa yini lana ukuthi lize lifike kulelo zimo ule rumba Maskandi ngapha sibambanana hayi but urumba phela ngadinga ukuthi wezibe bambana ngoba ngicabanga ukuthi iqembu manje ngabiza umculo walo kumbe acabanga ukuthi bebidiwe ipackage ngakhona like I believe ukuthi most of the times semangaka ama live owadlala wena amina ngaze ngidlale live yikho phela ngikutsho ukuthi don't you think la kulomthelela kulo ukuthi ngoba siqhathanisa le rumba irumba most of the times ngama live uyawazi ukuthi i-live yerumba injani ilula kanjani ilula Maskandi yadura ngoba kuMaskandi uyawazi ukuthi uMaskandi uma ukuthi uzwenze live ufuna ukuthi uculela abantu into ecacayo kumele ukuthi uthole ama keyboard awu2 uthole ibass uthole lead guitar umuntu odlala i-drum ngabantu abazobheka mina njengami mina nokuthi mambheka ngisebenzisa ama voice awu3 so kwamele ukuthola abantu bawu6 kube namagita ngoma ipractice yakho wona uyabona kunzima but let's take for example iqembu lefana maybe to put words othola indola nowani othola lama backing ayi2 and lama katari to clear to put most of amaqembu akhona vila kuba nama guitarist ayi4 i-lead i-rhythm le sub rhythm le bass guitar le drum and aleni ke beze befake labo le keyboard walijoyina le uyabona Maskandi ngama shortcut kwezwa ama shortcut kakhulu yiko abantu bengeke beze besupport lento le urumba vele bayijwayele vele live vele bona abantu bepractice vele don't you think ukuthi maybe kumele ngapha kuMaskandi kusetshenzwe ngaleyo nzima ukuthi improve lizama ukuthi maybe liu package inowe ukuthi abantu basupport ngoba angicabanga ukuthi kumnandi ukuthi ubiza 200 ticket angithi
kodwa uzomini uzodlala isithi uzomayima isikole sasi uzomayima is it fair hayi uthanda ukufair akukho fair lokho ukuthi ngibhadla i200 ngibuye ngizosupporta kulo. So do you think maybe you guys need to transform lizame ukuthi lipackage umculo wenu ngendlela liyana njengakho lokusikhuluma ngakho live ngoba sibabona laba abachayi live emandulo even ngemuva la even the people that came from you abantu abafana boSikoto already sele midlalo live angithi mhlawumbe abafana bozinja bayamdlalo live abanye bangapi ku live la bangapi kushotana ngoba ngicabanga ukuthi lingaba abaningi udlalayo leyo live lapho izaqina abantu sebeyijwayele ndikhule ngoba lawo kunje mongadlala live kusho ukuthi kukhona uzaba lakho wena oke live either guitar kumbe keyboard lona la lapha engadlala live kukhona uzoba lakho wena ongelakho ukuthi ngezinye izinsuku noma usudlala live wena usukwazi ukuthatha kulwa uhlanganise lincedisana kuphume into eyiyo ukuthi engakhwabithwa ayijabulelo ngabantu ya khona iqiniso lelo iqiniso kodwa komaskandi kusasenzima but isikhuluma how many years yaba beqala bafana bakaMzilikazi and njengoba echila ukuthi usungulayo 2011 which means it's 13 years yes lise likum industry but asibone growth ayisiko ukuthi asikwazi ukucula live mina vele kahle ngijwayele vele live ngoba practice vele ucula ngijwayele mina vele ahlali vele iviki ungaculwanga vele yabo sinabantu vele abahlala vele siziculele yabo so lokho akuyona into engangithwalisa nzima mina into engithwalisa nzima into ezihluphayo instrument okay alilawo instrument asinawo ukuthi kodwa uma singathola lezi zinto uma singathola hayi singawudlala impela live uya invest in music as invest why not as invest ingaba ama-fans azalithatha serious njani if lina Jofi bona lingazithatha serious lizethola njani support kunzima mongezi kodwa phela mina into vele ngifuna ukubuyela kuyo moya ukuthi wena utheli na yini elasungula uMaskandi yes bakwenze njani laba abanye sebehamba phambili asebemcululayo basebesenza zonke lezi zinto yini abayenze right lini eliyenza wrong thina ayikho into esiyenze wrong so kodwa why lingelawo ama instrument and why linga invest ku RTM uyazi ukuthi kufana nani i-live ne umuntu nabe yabezikhethela ukuthi ufuna ukudlala i-live hayi ukuthi siyabe singakwazi singakhona siyakhona ukumdlala i-live okunye futhi kuyikuvilapha nakho phela u-live ngeke ngisuke mina ngithi ngiyadlala u-live sisadlalela abantu abawu-30 but uqala somewhere isn't it yeah mawuthi wena umculi vele abalandeli they will grow with you but kumele ubanikeze into eyiyo and quality yes which means into yakho kumele ihleleke njalo ibe yinto abangayenza beyikhiphela imali ngoba la kwaZulu lapho uqhame khona uMaskandi bayabudlala live sometimes uthola usemi live uthola ukuthi ezizinto ebaziko yes ngishimbala la ku house la mapiano usuthola live ikhona kulama drum maybe le guitar yebo why linga emulate the same thing ukuthi naku uMaskandi siyabona kwaZulu lapho uqhame khona and sebawufaka ivalo bawuphakamisa to the point ukuthi they now sing bawuhlabela live lina selile more than 13 years la usungula umntokazi Maskandi but alinda noma uthakule live nanga abafana bakaMzilikazi sikhuluma ngabo namhlanje obviously sikuzoba iCD inda i-live into yenza singayidlali thina ukuthi i-live idinga into eziningi imali yakho uthola ukuthi nakithi iyabe ingahlangani ukuthi sihlanganise abantu abangasidlalela yonke lento kodwa yona akuyona into ehluphayo ukuthi impela uma singathola equipment yonke iphelele hayi liyasithembisa nathi labalandeli ukuthi maduzane lizosichayela live uma singayithola i-instrument yonke iphelele live singawudlala but so mina invest phela kuzona lezo zinto ukukhuluma ngazo sizozama ngikokote eminyangweni yama corporates yama stakeholders look for sponsors bazasivulela yini akazami indoda wona uhlukane lingakaqoqa alikwenzi kodwa litaba bazavuma yini because the question was abanye bakwenza njani which means ukhona abaqoqoda khona kunyangweni
abantu bakithi abasupportani phela no but okunye mfethu okunye singucorrect nje when ezinye izinto lihleli khana ukuthi abantu bakithi abasupportani lingazange lizame because wena ngeke ufike nje ukuthi abantu bakithi abasupportani thina sinje sibabona bebukela i-podcast basupporta ngokubuyela lamanje ba-subscriber ba-viewer we have grown immensely within the fastest growing podcast mina siyayala leyo ukuthi abantu ayikho le ngoba lamanje basibukele namanje ba-subscriber ba-share futhi uyabona from kusasa zohamba ngena nkokoda door to door ngoba phela ngeke njama nkokoda door to door isilungu siyazenzela door to door nkokoda impela ngicela usizo ukuthi asicela usizo olunje sicela usizo olunje kanti Jofi lamadoda mayidlala most of the times has kuba lezi izimali serious stage ezikhitshwayo lezala zimali zenu empela hayi okunye phela ngithi ukuze abantu asikhulume ngabafana bakaMzilikazi imali lezana eziphoswa estage okunye kuyabe ngeza abantu okunye abantu abakusupportayo okunye uthola ukuthi omunye uyabe ufuna ukuthi naye agcwalisele abantu esuke nabalandeli bakhe ebaphe ama 100 ufana ukuthi lifike nanika yena imali andiyabe inikile okay wavela kuyisenzo nje esikhona okunye lapha nantu uyabuzama ukuthi nawe ukhuthaze abanye akubona ofeja fethu ukuthi benza njani so lapha level feja fethu yes yazi manje so uyabuzama ukuthi nalo naye ebona omunye ekhipha imali agijima ufaka ngicela kulibamba bona ngiyagcina sengicabanga ukuthi labafundisi echechi benza njalo ukuthi banikeze abantu babo yebo kunjalo amasonto asikhiwa la kuyabifeja fethu kuyabifeja kuphela kwethu izawona kula feja ngomsayoni wena umziwe umoya ngene moya hayi ngene wabamba umoya hayi umuntu nje okhonzayo abhalani mina sonke asisuke lapha ku music umuntu wena obonakala kakhulu lapha ku online ngathi uya-actor ngathi uyalingisa comedy gcwele ku TikTok abantu bayakwazi ifika njani ke le side ke acting mina kahle iside le acting qala khona nasesikolweni vele lo muntu oactor ama drama uyabona ngoba ngenye imini ngikhumbula ngenye imini ngaze ngathola ngoyedi ngigibele phezulu kwewindi uyabona ukuthi ngama Friday kuya clean ama windi esikole ngigibele phezulu kwewindi lo muntu busy bangumsindo konale ngijayiva angithabona ama Friday kuya clean ama windi so uyedi lona wafika wangena eclassini wathulisa laba abantu wathulisa lasezwe abantu ade behleka kabasahleki uyabona mangithi ngiyathukula ukuqungela ihlo ngithi ngiyabheka emuva ukuthi uyedi esesabe enabula yabo so wambiza wathi wena Kemani ulandela mala wona wayesenza lokho sinyonkolo sakubamba ngifika lo yedi kaza kanjani mina wathi wafika ukukhuluma ngesikhiwa wathi kimi uyazi wena mntwana wena uyazi unama talent amanye amaningi kakhulu kodwa wakhuluma ngesikhiwa kusengasikhohle isikhiwa sakho uyabo wathi uyazi ukuthi wena unama talent amaningi kahle abana bengafuni ukuthi nginjani ngoba na wafika wahleka mina naba ngikwazi ukuthi ngasizana khona phezulu enkongo newindi yabo so then itembu yalapha into yakhona enale yasisuka yasingena ngathi ngifika lana la segoli ngaba nasi isifiso lesokuthi yabona ngenye imini mina ngifuna ukuke ngitholakala nakhona ngaba nenhlahla nje kuona lo nyaka lo sasesibiza umjida nawo icompany ukuthi ayiphula media wasiqoqa nje singabantu sibaningi nje lapha igame abantu basekhaya kuphela kunenye ifilm esinye esiyenza isiphezulu manje iyo futhi into ade ngibambezele vele ukuthi ngingangena e-studio kodwa vele ngisizaphela silinde nini ngicabanga ukuthi khonapho October November iziphelile kulabo bani lapho ku cast aba actor kunalo sisi lo uthi awukhiwa khona abafana uthi ngomkhombi oAyanda abantu basekhaya vele baningi angazi ukuthi ngaba ngithini baningi nje lapha kuyethiwa ngesindebele noma ngiyahlanganisa isikhiwa hayi lapha no actor isindebele ofuna ukukhuluma ngesikhiwa sakhe ngasikhuluma kodwa lapha no actor isindebele sibaningi nabanye sisi uthi ngopressure athi oseKapa uyabo bagibela khona le besuka khona lozo lokhuzi film yakho nithi inotho yegazi ingibani uproducer ngathi mbani oyibhalile omunye ubhuti kuthiwa wasiphamandla womzulu webhalela ubebhalela vele
lina noma lina yini eligcine sokuthiwa i-actor univele ikhona bese wayebhalile yena then kwasokudinga-ke abantu aba-actayo yena wayebhalile yena then kwasokudinga abantu aba-actayo then nami ngase ngithi ngihlala okay ngiyamazi then nami ngase ngithi ngizihlalele ngezwa ngekholo ukuthi anomjida sakudinga endaweni enje ngase ngigijimela khona mayenza khona lokuthiwa ama-monologue uyakwazi ngiyingozi because ama-monologue uyabona abanye abanazivelele naleli gama kodwa uTwitter alikhuluma namhlanje in front of abantu ngase ngisenza khona ngasho ngithola ukuthi hayi nami njani ispace sami sikhona ngaphansi uyabona sibaningi abantu basekhaya siyabona so lokho okwenzayo laphana ku TikTok ngathi wenza i-comedy ku-inspire yini hayi ukuthi vele lilema mina vele ukwani wathola i-right kuya lokufike kona ukuthi ibe lilema yabona uvinde yawe sirikota mama ngimdala ngapha uyabona ngizirikode ngidala ukuthi masendeni ngoba kunenye ingoma uyabona ngathi ngiqala kunenye ingoma angijayiva ngona manje isihlobo sakona ngisazi ngisajayiva ngigqoke into uyabona lapha ngigqoke into ngumama wayigida wayipost mfake nebheki delekati ibheki abantu bayithanda kule ngoma yakho ngathola singisendela abantu abaningi ngigida nesihlobo sakona ngangasazi ngapha bokuririthile uyayenza imali yini khona phana online izinto zonezana zaku-comedy uyamonetize yini ama-platform lawana noma uyenza nje for fun ku-TikTok ngiyayithola imali lapha ngiyayithola imali lapha alright imali usuyenzile ku-TikTok usofana nje uma ungasithi ngathi ngigcina ukubheka lapha hayi kodwa lesikhonanyana ukuthi sokumele ukuthi ngiyikhipha angifuni ukukhuluma nagcina seningigebenga yabona yona ikhona ndokuthi awusithembi kangaka hayi ungamthembi noma wabona gqoka ijazi ungamthembi lezi zifundisa so mina ngigqoka ijazi uthini ngondoda angiyasho nje ukuthi umuntu don't trust futhi siyabonga sengifuna ufaka on the spot yes ukhiwa simfuna la esitulweni lesi yebo Kiwa of the Kiwa gang hayi uzosilethela yena khululekani ngizozama ukuthi ngimcele na ngimtshele ukuthi I know uyadinga le ndawo enje ngizwe ne-address yes yebo lisitshele nxa isiphumile i-drama movie whatever le elikwenzayo siyabonga mfowethu sayithethe indaba isikhathi sichayile isikhathi sidliwe ngumango yomnyama asibonga mfowethu la ukuthi asivakatshele yomnandi kakhulu danko uvale nje ngepiece eyodwa ipiece sizwe phela uyacula impela ulive Maskandi lapha ulive umculeli Maskandi ayi splash phela Maskandi into engikanza Maskandi angithi nje ngithi Jerusalem hayi awucule ufocus uhambe phethe induku esindamkhaba wena uyathakatha mfana nomona uhambe phethe induku esindamkhaba wena uyathakatha mfana nomona uhambe phethe induku esindamkhaba wena uyathakatha mfana nomona zabajaniswa yifocus Maskandi leskiwo abantu kuyabe kunami abafana bakaMzilikazi ma-podcast amahle basupporteni balandele kuma-platforms wonke bakhona go to YouTube search abafana bakaMzilikazi subscribe share and like angithi abaculi bakithi laba abaculi bakithi bazama ukuthi bephushe and into emnandi ngoMaskandi ukuthi upreserve iculture esintu kuyithi bethu it's not just an ordinary music music lwana osikhumbuza ukuyithi bethu so nanka abaqembu ngakithi nanka abaculi ngabakithi ubona phuma phansi kona lejwane uDoit Nkomo hola iqembu elithi lona abafana bakaMzilikazi simjeza aculi live sifuna live yebo sifuna i-album ngeke sizwe ngayo kuleli album le-2019 ngeke sizwe ngayo ela ngeke sizwe siyabonga thank you